učiti Cerska bitka, Kolubarska, oslobođenje Beograda i druge. Međutim, uključili su se i druge evropske zemlje, Bugari, Nemci. Srpska vojska i rukovodstvo su odlučili da se premeste ka jugu, ka Grčkoj, da bi se sakupili sa saveznicima i vratili se nazad. Nije to časno ići iz države, ali moranje je bilo. Vi svi znate da se kaže ko ne zna šta su muke teške, neka pređe Albaniju peške. Ja se pitam šta je lakše kao čovek, kao potomak, da li od ovud ili od onog. Po meni je lakše i časnije od onog, da tako 15. septembra 1918. godine počeo je proboj Solunskog fronta i za nekih 45 dana naše Barajevo, odnosno vaše Barajevo, oslobođeno od Prvog svjetskog rata. Pomenuću da je 1. novembra oslobođen Beograd, a 11. je složeno primjer. Samim oslobađanjem Barajeva i cele Srbije, Srbija je dala ogromne žrtve, čak blizu trećine ili 28% stanovništva. Čuli smo od voditeljke da je Barajevo dalo 1000. Ta cena je veoma skupa, ali sloboda je, nema cenu. Tada je stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Priznaću da su se braća Crnogorci malo ljutili, pa je kasnije, 1929. godine, formirana kraljevina Jugoslavije. To je prva Jugoslavija. Prosto je neverovatno da su sad kao pobednica Srbija sa saveznicima, da su strane zemlje sadašnje sile, koje stano izjuriše nikako da izađu, prihvatile da se napravi tako velika država kraljevina Jugoslavija. Ako poredimo sa današnjim trenutkom, da treba da poredimo, nem smo smanjili Srbiju, a i od onog smanjenog ne možda dobijemo deo ako budemo tražili. To je strašno, to je skupa cena. U susret događaju 100-godišnjici i jubilarnoj godišnjici Udruženja potomaka ratnika, konkurisamo za neka sredstva da bi uradili jednu monografiju, ili bolje reći knjigu za Barajevce, ne samo koji su poginuli, nego sva spomen obeležja. Ta knjiga je pri kraju, mi smo malo to proširili na predlog naših saradnika koji bolje znaju, i tu će biti obuhvaćena sva imena, rekao sam oko 1000 da se skuplja, sva spomen obeležja, i u toj knjizi će se primetiti da i oni koji sada nisu ovde su gradili spomen obeležja, posebno ova kolektivna i konkutaše, kako bi mi mogli da izvučemo broj ljudi koji je stradao u tom velikom ratu. Ono što nije zapisano, kao da nije učinjeno. Postoji sećanje danas i ovim činom koji obeležavamo, pobeđuje zaborav. Sjetit ću da postoji udruženje Barajevu sećanja. Mi treba da budemo dostojni potomci naših predaka, ako smo dobri potomci, bit ćemo dobri predici. Treba negovati i gajiti tu istorijsku kulturu do mere da bude živa supstanca. Ja, pre nego što vas se zahvalim, koji su danas prisustvovali, da uvećate na dan 31. oktobar, želim da vam kažem da je, kako sam već rekao, reč o oslobođenju velika reč, potrebna, čestitam vam 100-godišnjicu oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Hvala. Država Srbija i opština Barajevo baštini vrednosti balkanskih i Prvog svjetskog rata i dela vojnika, pa će se u ime takvog opredeljenja u ime gradske opštine Barajevo ovom skupu obratiti zamenik predsjednika gradske opštine Barajevo, gospodin Slavko Gajić. Izvolite. Poštovani potomci Prvog i Drugog svjetskog rata, dame i gospodo, dragi prijatelji. Obraćam vam se u ime predsjednika naše opštine, gospodina Slobodana Adamović Bate, sa njegovim pripremljenim govorom, pošto je on na poziv našeg gradonačelnika, profesora Radojičića, morao da ode na sastanak vezan za buduće ulaganje u Barajevo. U periodu od 19. oktobra do 1. novembra 2018. godine u Beogradu sa manifestacijom Dani slobode obeležavaju se dva najvažnija datuma. 100 godina od oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu i 74 godine od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Dozvolite mi da se zajedno podsjetimo na najvažnije istorijske događaje iz Prvog svjetskog rata. Rat na Balkanu prošao je kroz nekoliko faza. U prvoj fazi srpska vojska pružila je jak otpor neprijatelju tokom leta i jeseni 1914. godine u Cerskoj i Kolubarskoj bitci. U drugoj fazi od oktobra 1915. do proleća 1916. godine srpska vojska je napadnuta sa tri strane, istoka, severa i zapada, od tri vojske, Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke, i prešla je u povlačenje na jug prema Albaniji i od luke Drač do Krfa i Bizerte, a potom delimično oporavljena, prebacivana na Solunski front. I treća, završna faza rata na Balkanu otpočela je nakon sloma nemačke prolećne ofanzive na zapadnom frontu i povlačenju Nemaca sa reke Marne sredinom 1918. godine. Srpska vojska u okviru savezničkih snaga imala je 6 pešadijskih divizija i 1 konjičku diviziju. Vrhovni komandant bio je regent Aleksandar Karađorđević, načelnik štaba vrhovne komande vojvoda Živojin Mišić, oduševljen čvrstinom srpskog vojnika, general Franše Depere je rekao: to su seljaci, skoro svi, to su Srbi, tvrdi na muci, trezveni, skromni i nesalomivi. To su ljudi slobodni, gordi na svoju rasu i gospodari svojih ciljeva i svojih njiva. Ali došao je rat i eto, za čas su se za slobodu zemlje ti seljaci bez napora pretvorili u vojnike, najhrabrije, najistrajnije, najbolji od svih. To su te sjajne trupe stvorene od izdržljivosti i poleta, zbog kojih sam gord što sam i ja vodio rame uz rame sa vojnicima Francuske u pobedonosnu slobodu njihove otadžbine. Solunski front probijen je 15. septembra 1918. godine, zahvaljujući akciji srpske vojske i 2 francuske divizije. Beograd je oslobodila prva srpska armija kojom je komandovao vojvoda Petar Bojović. Za slobodu Beograda dugujemo oslobodiocima iz 1918. godine, ali i oslobodiocima koji su to učinili 1944. godine u Drugom svjetskom ratu. Njima je posvećen ovaj spomenik. U toj epopeji, u kojoj su date ogromne ljudske i materijalne žrtve, od kojih se ni do danas nismo oporavili, Srbija se upisala u red najslavnijih država, a u junaštvu i časti imena srpskih vojnika i vojvoda ostala su upisana ne samo u srpskoj, već i u istoriji evropskih vojnih i strategijskih pobjeda, a njihove strategije ratovanja učit će budući vojnici širom sveta, kao što ih i danas uče. Život je večita borba. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Od Živojina Mišića do danas i za ubuduće. Neka je svim poginulima večna slava i hvala. Živela Srbija! Mnogi pisci, a posebno pesnici, su opisivali vreme stradanja srpske vojske na mnogim bojištima. A evo kako je to stradanje u pesmi Vojničko pismo opisao značajni srpski pesnik Vojislav Ilić Mlađi. Pesmu će kazivati Danijela Stanisavljević. Vojislav Ilić Mlađi, Vojničko pismo. Očajnička bitka, krv oružja zveka, pokliči plutoni urnebesna jeka, u topovskom ognju brda i planine razrivene plamte, nad hladne trupine pobijenih konja, mrtvih vitezova, dok s krikom doleću jata Gavranova i krvavo sunce
dok zahodu beži, tamo, na redutu, među hrpom mrtvaca, s obrazom na pušci, jedan junak leži. Pogođen u srce, zrnom iz šrapnela, leži bled, osmehnut, krvava odela. A vojničko pismo, još ne pročitano, jednim ukrajičkom biri iz šinjela. Milo moje dete, piše sinu mati, piši nam da li borbe neprestance traju. Ovome se čuje da će rat prestati i da ćete opet doći rodnom kraju. Ja na tebe tužna mislim neprestano i Gospoda molim i jutro i veče da se vratiš majci materi na hrano i da mi te pismo u zdravlju zateče. Oca više nemaš, dete moje slatko. Onomad na prečas u povratku s polja na putu je pao. Bolovo je kratko, juče je pogreben. Šta ćeš, Božja volja? Berba će početi čim krstovdan mine. Vinograd nam pono ko nikada do sada, ti ćeš dotle stići. Dok ne dođeš, sine, nećemo ga brati, neka, ima kada. Dođi, ali časno uzdignutog čela, da te mogu s Dikom mojim sinom zvati. Pozdravi svu momčad iz našega sela, pa ostani mi zdravo, s Bogom, tvoja mati. Zatim 2-3 vrste rukom dobre žene. Kad će se, o Bože, svršit vojna ova, kako si sa zdravljem, sećaš li se mene i dečice naše i domaćeg krova? Deca su nam zlatna. Na njih sada majka misli. Tata je daleko, težak život vodi. Dođi, tata, dođi, radi, niču zubi, Jova uči, Mića počinje da hodi. Uveče zamišljen, kroz prozore viri u bogine sveće koje nebo krase, u ustima malim dugo u njih piri, začuđen i srdit što se ne ugase. Naš Bosta na bregu visoko nad selom lagano dozreva dok zrikavci zriču, a u žitu zlatnom za žetvu sazrelom prepelice tako slatko putpuriću. Za obed redovno teška srca sedam, jer ne vidim tebe, to tišti ko rana. Kad god voz vojnički s prozora ugledam, ja pomislim ti si. Pozdrav, tvoja Ana. Najzad, drugu stranu, sve do dna, zahvata rukopis detinski iz ogromnih slova. Ljutim se na tebe što ne dođeš, tata, pozdravlja te mnogo i voli tvoj Jova. A tamo daleko, na ograšju tamnom, dok pukovi kliču pod trobojkom slavnom i krvavo sunce dok zahodu beži, na redutu tvrdom, među hrpom mrtvaca, s obrazom na pušci jedan junak leži. Pogođen u srce, zrnom iz šrapnela, leži bled, osmehnut, krvava odela, a vojničko pismo još ne pročitano jednim ukrajičkom viri iz šinjela.